Halo teman-teman, Onde-onde mau keliling-keliling nih, mau jalan-jalan. Yuk ikutin Onde-onde jalan-jalan yuk teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel-ondel yuk. Abang tukang bakso, mari-mari sini, aku mau beli. Abang tukang bakso, cepat dong kemari, sudah tak tahan lagi. Ya, kasihan banget. Ondel-ondelnya jatuh, kepalanya sampai copot. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk. Wah, enak banget. Ya, ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Kasian kan? Sekarang kita lihat video lucu ondel-ondelnya yuk. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati mari kita lakukan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati hentak bumi. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Kalau kau suka hati teriak hore, hore. Yeay, lucu kan ondel-ondelnya bernyanyi teman-teman. Teman-teman, sekarang kita lihat video lucu ondel-ondelnya yuk. Ayang jajan hente di warahku mama. Ayang jajan hente di danguku bapak. Pura-pura hente boga padahal duit bak. Yeay, kasihan banget. Ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Wah, enak banget. Ya, ondel-ondelnya jatuh lagi teman-teman. Kepalanya copot lagi. Sekarang kita lihat video lucu lagi yuk teman-teman. Yeay, ondel-ondelnya bagus-bagusan teman-teman. Lucu-lucu semua. Oke deh, sampai ketemu di video selanjutnya ya teman-teman.
Dadah. Dadah.